Yeah, this is time to be recorded. For thanks God everything He has done for me. This is Younger Asia. I'm gonna tell you like what the God said today. Kunda Yesu Nizeye. Buri munsi azoguharira. Yeah. Yes, where? Ewe mana cy'ugusohoke we waremye isi n'ijuru eka n'ibirimo byose mana tugirire imbabazi kuko ubikwiye ewe mana waremye isi n'ijuru urema abantu bawe bose urema umugabo n'umugore kugira ngo bakubere ubwiza bwawe uwarema mu ishusho yawe mana ariko ibyo bakoze mana ntabwo byari bibereye uwo mugabo yahawe igihano kimwe n'umugore ahabwa ikindi icyo gituma isi ifise amakosa kizigera abantu bo muri iyi si bibagirwa barenze umutwe reka ndakubwire kabugezi wewe mugenzi wanje ambaye ukora igikorwa c'Imana ntukabeshe na gato ariko ukora ivy'Imana igomba gusa kugira tubone ijuru dukorera biragoye ntawe kibibi byose gukora amarira nayo azoba benze gerageze mukore kukuri tuvuge ukuri komere dukore ibyiza dukorere Imana yo mu ijuru izoduharira kuko ibyo mw'isi ndabona ko bimara amagana bimutera umuntu ukabona byiza gusa ariko ntabwo ni byiza byo mu ijuru ni byiza byo mw'isi ariko bizodutura amazi umunsi niwagera ntitugende muri gihugu mutubona kandi tugowe ewe mama wacu tugirire ikigongwe kuko turi abanyabyaha ntituzi ko dukora ewe mama mbagusa tubabarire umuntu uwo ari we wose wo kw'isi yabarwaye abaremere babakene abatunzi ubabaha umutima wo kwibuka bene wabo ndakubwire mana nuko turi mu mahanga turabona ko ibintu byandagaye mw'isi yose ntacyo mfise nuvuga ntacyo mfise nuguha ariko mana uri Mana y'ubushobozi wewe waremye byose eka ibirimo byose mana ubereye iteka ubereye amashimwe mana warakoze we mana turagusenga igihe cyose abanyabyaha abakoze ibibi bose mana reka tubikwereke Imana kuko uri Imana nyakuri kuko uri Imana nyakuri Mana y'ubushobozi reka nkubwire izina ryawe n'irya mbere umwana wawe Yesu yadupfiriye ku musaraba kubera ibyaha byanje namugenzanye reka Mana ntushimagize izina ryawe kuko ukwiye gushimwa ibihe byose Mana ngaruka ibyaha sinovuga byinshi kuko byinshi tubizi iwawe Mana. Haleluya, amen. Kwizina banyitwa Ejide nari ngaha muri Texas Amabero nkaba ndikoze indirimbo ku bantu bose bakunda indirimbo y'Imana murakoze.